Okay guys, let me show you something ah. Okay, boleh tak nampak benda ni? This one kita panggil cam lifter. Boleh nampak dia punya cala. Dia punya cala, and then dia dah macam begini. Sepatutnya dia, it has to be round shape. But this one now became flat already. Okay, you know why? For this Mercedes CLA, the common issue is dia ada masalah dengan dia punya cam lifter. Okay, cam lifter ni dia punya function, camshaft akan pergi tekan dia punya cam lifter, so cam lifter akan bagi signal pergi ke high pressure pump untuk tembak minyak. Okay, dan selepas tu kalau dia dah jadi begini kan, dia akan ada bunyi dia macam customer punya complain, bunyi rattling noise, ada bunyi macam kita dah start engine, dia ada bunyi tik 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 tik, minute, really minute. So customer hantar kereta dekat kita, we already start to diagnose, kita dah dapat tahu cam lifter ni memang ada masalah. Barang ni simple je, dalam satu tangan ni dia kecil harga, tapi kita tengok dia punya kerja, kita kena buka dia punya cover, rocker cover, kita kena buka mounting, kita kena buka semua benda sampai kita kena set timing balik. So kerja memang besar, tapi barang memang kecil. So yang kita nak buat troubleshoot untuk bunyi-bunyi, kita mesti akan settle. Okay, thank you.